Historic Kirby film Kangbo Aluti to premiere trailer at Cannes Film Festival, France. In a groundbreaking moment for Kirby cinema, the trailer for the highly anticipated Kirby film Kangbo Aluti is set to debut at the prestigious Cannes Film Festival on May 18, 2025. This marks the first time a Kirby film has achieved such a global recognition, shining a spotlight on the rich cultural narrative of the Kirby community. Produced by Ranjit Teron under the banner of Ruru Rara Entertainment, Kangbo Aluti is written and directed by the visionary filmmaker Khanjan Kishornath. The film has already garnered international acclaim with its script selected for the esteemed Asia Pacific Script Lab in Australia and in Singapore, where it was refined to resonate with the global audience. Further cementing its potential, the project was chosen for the Work in Progress Lab in Shanhui, organized by the Steinventure International Film Festival, providing critical support to police the film's production. Kangbo Aluti promised to be a compelling cinematic journey, blending authentic Kirby storytelling with universal themes. The Cannes premiere is expected to draw significant attention from international distributors, critics, and film enthusiasts, paving the way for Kirby cinema to make its marks on the world stage. Ranjit Teron, the producer, expressed his pride in the project, stating, "This is a historic moment not just for but the entire Kirby community. We are thrilled to showcase our story and Cannes." Director Khanjan Kishornath added, "Kangbo Aluti is a labor of love, and its journey through the international labs has shaped it into film that speak to both roots and a global audience." As the Cannes Film Festival approaches, all eyes are on Kangbo Aluti, a film that is not only a milestone for Kirby cinema but also a testament to the power of diverse voice in global filmmaking. Our correspondent from Difu, Sanyorang Pha report the leading side news. Churro Fransi anang tung anak ka report kasi ang sola marjan ge aulo nil tum ki la soprang pinangan 2019 ang kan ban ruara si channel dolo entertainment si channel short movie pinang claim la sa chingwai lo tum short movie de kali Kirby ala marjak anso se thilong pali dunang yu plot de isi so full length movie claim na akan ja son se claim nan ji je full length movie claim cheng benta muni ratum kelang ani padok kha apen itumta international ang dengan son son yang nong ikmate award kelong nu je panadi hala an undunai kuisi inen chirot kut masin tu claim alo thiek pen mak antela bangso lamar dana mena la so lamar jan ke hokpet ke Kangbo Aluti the lost part pulo arang kilo alam ke si Kangbo Aluti na pen la so ascriba bang ke inut ke to ba na pen ke ang tom na sa konsep yang ke Khanjan Kishornath tu alang li ke pinangan ang dengalong ta award long no si so ascribe thos tame Asian Pacific bene film okone Asian Pacific script ya so lepalong adi ada ta ni tu so script det ta award kelong tang ada selection long no asila makso script claim lo te Kirby penyo itu claim lo te la so script bang ke award kelong ta pot anso se phangan ta tidun po so nengi them se claim kuna din no bangso aja ni ke non bang ke recently non ha jong il tung ke Chandigarh long hindeng ini ada CNV Western Film Festival ada ali dono ada work in progress le themata ni tum so film festival man ke editing akam tu kola mase work in progress le mane claim bom lo plus lab along anda ni tu pali dino sela dak penangan producer tum director tum actor dong same hana isi library do ada ulang nam do selang tum na ning do lo pen isi nya advice na pilo jena to film make ada polis nang ada script asan nang pen kela so cinema ke kachi cheta pading chet pong advice na pilo bidi suri na pilo ni to mentors ta podo asa mentors atum si advice na pilo pen lo claim kachun lo pen non hajong non ki wan ji bang ke France along si tirthialong kitene ata isilo film festival Cannes Film Festival ake France along se ko non ki wan ji
adu cik lu ni pai tenar ke bang so ani sini itu na trailer bang ya nak sini itu screening awar sana people so screening develop dan te ni itu along along kibangi busan film festival tu nama kan biar long kan anak kit hit film festival sini tu kit itu yang si sisi Kalau bangsa pusat nanti kalau bangsa lamar jangan yang lakukan producer kemana lakukan director kemana yang lakukan director ke Khondron Kishore Nath alang ni screenplay lapen ke director alang temlo lapen ke producer abang ni thang master lo lapen laso aflim ke isi ke nanji masih itu ruara tim dan masih cepat masih ruara benar kasih temlo lapen in collaboration with alang ni tu director laso channel do cinema lo in collaboration with cinema lo so dan sini tu platform lo lakukan kita perjalanan pun hukuman nanti keciperjan ke ladak ke ini main actor ke harmony di tapi actress alang ni malin itu alang kita pinang ni wat long dan district level itu regional level an mak तो ada yang atau long pot hai long lot hai sini ni di bangko anai kita cini runde lo si alang hayung long ta tem lo alang itu da acting ni sana jo alang itu mas kami lan itu kacetongan amen to kan sini appreciate ko yo je ang tong mong dalam song actor actress tu tapi nang itu ngasong skeman mo je isi art of the man isi picture film ke mane realistic ho kusna kalau bangsa lamar dan Islam pernah itu kontak orang itu kasilama bang ang tong ngalang istung se klem stanili kachini ran ke 21 days sta preparation kan ang ichbon thaman ke do samme non an ban da release unelang konte on progress lo prate 6-7 months bake ndelo yang itu dia sekarang yang kan bangsa lamar dan terbiang memang kau itu lah yang kau ini tapi lang ngene tu nam na ken film festival long dun po pidun po la so phi ni tu ma ko da lage trailer so na sedang tanda le si nya ko policy nang ko po so i se bakso ni kan kiji lo lam tu kari si pan bo ilo dan aso phang na ne na film festival do tante ni to pinang ke aso pan itu karbia film stame kelang atum abi ba komhek ko sami itu karbi tu chal stame la subtitle do ko mase kirthelong ka pili dunia sini tu mo an isi alam do ala jimit tu mo pe ni thante ni lo na chandigarh lo inoda producer na ko even alang thilu mo producer lo pe implementing ni lo no Bollywood stam pena producer si alang itu mang commercial apa sih antum pakai si regional language apa ke lak no connect hai selang to copy ka matha nona li tong ka use of copy ka matha se na maksua film bonai lo ni than lo je ni tom karbi film na to film sta me pini ani international level lo angkili rum compik la ave pin bu pe angkili rum compik la tapi international level lo ke avelang se thai no senil tum ke film festival long ki dunia se la mata je ni tom commercial hani ke bali aflim matta lake commercial base pani ke selang ngadi tum isi competition has panong ver lo ke stame rata tum pinangan tum punang lo bantu se release ma kosan komantu se langlong yo pula so pero masih tum data release dia na sta lake totally ni tum ke competition has pi dunia kan sekasela nama tu dia sanggup kan yang di bangsa lamar jangan yang di tentu kau ini ini kan yang di lagi suci dunia se la mata je ni tum commercial hani ke bali aflim matta lake commercial base pani ke selang ngadi tum isi competition has panong ver lo ke stame rata tum pinangan tum punang lo bantu se release ma kosan komantu se langlong yo pula so pero masih tum data release dia na sta lake totally ni tum ke competition has pi dunia kan sekasela nama tu dia sanggup kan yang di bangsa lamar jangan yang di tentu kau ini ini kan yang di lagi suci kenahan lo lukisan kita bangsa bahkan to pransi churu lo asila kangbo aluti alamarjan abang ke isi imang son se ni libang ka kacamata hai the labang so alamarjan abang ke itu lo rural entertainment abenar ben se salam no lapen so alamarjan apan abang ke ni litum kacing vai bang poren pik iltum lamarjan ke salam bang ke lapson badani tu chi ne ching vai sai sai te lamarjan ke salam lo bon kusigitin setame alam ni tu kana pin kan pin lar pom si itum la pre-production po bang long sin tum chiklo yon ni ni son endek julu son na kaching vai production kimi ma ke chowi ma
lapen ku pe pindeng si coy mama bang fu bang pisi coy malai kelang lapen adim kelang kikim kerang lah por et Ciklo ni por en apisi ni tum syuting lo lapen syuting bang ni tum ke ka syuting ma ka syuting bolo te ning koi rai si lapen ke abut pi ke cheng pen ki ju ta mini tum ke la wo that lang su hala pu bijang kar biang lo se syuting lo hala lapu punja do lo lapen lapu ceret lapen la kar bilang pia long laman si ni tum la ning koi ra isiang mo si di judet lapen ke klem dam ta text lo lapen la kecepatan ta text sar masih prabjit kita nili mata dam do masih ni koi ra si syuting ke Bang salam marjan selam malam ko madapan ko ni ko di sore tanda la pa pero pero mo bidi sore amut piala mangke lalo bidi sore ke cepat coy lo setame nil tu bangke ako lo tema mo hajong ta than lo rurara entertainment lo tante lapsom ke klang ver short film lo tante lapu ala marjan le pinili uhi ko sita ko pinila non son karbian lo boleh matala na dak sululu so dada kopi malo so mui paklang don pit pen ke klem la pen ke klang ver pulo tante ke cheng si ke Rura Entertainment hilu karbian long long YouTube channel pun diklang ceng pulo tante lasi lagi klang ver bong pen tame la pusin klem bong bang bom lo stame minit po minit ke bang bong lok si ke klem lok si bang bom lo stame ni tong bong gacing wai lo oh kali lo itu makit ding klem na sakit ding stame iltum ke akit ding klem ke dalang apot si iltum ke Charlie dun lo lasila kacharli dun rom rom lo anpar ta ili tu male klem na ili tu male chepar jan na muthe ke the ga pan wa nai ko yune sini tumla khondon ki so nat ke lage non he jong kar bela marga ada kado i par pachini thulo alang li ke dak la uthar lang so so khondon ki so nat mang ke la pen kar bela marga ka salam kachi chini thu bu the boy with the gun ala national award ke long bang thulo amalang li phansi ni tumbang chingki ching chethan lo amalang long ta script do lasila so puthak le klem nang thulo lasi ka chepar jan ba ni tum kado be dan mo ke ceparjana bang nan itu apa nih lingon apor misalnya nang kan itu dia po ke ceparjana bang ke harmoni belo la ke actor lo main lo la pen dun chu bang ke actress bang ke hala malini tipi lo la pen bang chu po pulang li mata la bang ke kupilo mo ke puyi bo la son bang ke oh gunda boleh punah ke villain lo boss bu kuaya hedi alang li ronjit teron lo la pen gotom inci ni tu mah rura lo man itu lapen la rang krang rong par tang ho lapen Rajiv Krosar lo Bikama John mati Dilip Bay to lo lapsong tak taxi ako rengkain tipi lapen long kiram kru kasila ili tum katu ko we atum si kadu we ceparjam lo lapen ili tum ayo non ili abangke dak bangke la production manager isi cerap to lapen ke kadu ko we la ala ke klem abang pu ge itu makai gel datu mah kasila ke klem ke akan ningje kadu we bang ni si lang dulu man kadu we cerap citu mat si alamar jan bang Tapos si Clem lo, lapen bidi sore kini tum cepat coy serai lo ta abut dia bang ke kordon ki sornat si bidi bang keong dung nak bila. Bang salam marjan lang especially ay story ng laki sa bakhan ka dito. Labang so alamar jan long atumu bulu tangte labang ke itu mathadam lo nang itu la 2005 alom la ma 2003 la solom alam isi apor alam lapen ke ili tumalong pudam nang la kelong ria parman ka chisong akrong du pik tema komane look top pen lo ka chisong man do lo mane look Charlie pen ka chisong komane ke hili ke ot pen ka chisong da du asila hili ke ot pen ka chisong da kenangi look Charlie pen ka chisong da kenangi mane lun pen ka chisong da nai stame la suang bong cuma tha tek the je la ni tuma bang sa hok la tumang nang ni pula suang bong pacit ton tek the ma su la tumang bong tame kachili sai do ko ma ko nama ka pali dam ya to war li dam de la la mut pe la ma ke la si tasmet ke la lo helong de farman aku thak dulu la pen tasmet pet ke la itum la logo Charlie bak pe prang nang ji la hai tam edoji la pen ke ilitum longri pela ka cirai kom la hai pudak se tasmet itum dak romantic do la pen Hili ka mama lam tinalu ko exon ta dulu hai. Dulu ji lahai bang teknologi. Dan kalau bang salam marjan nang nanti bang di Desember itu nang paklay ko mahala alam ni dan teklang ko no. La sila bang so la marjan teklang ako da bang la kerja nongrat ko ano sa nang teklang nang cheko di nang ko Kalang loh labang ke. Kelang bang ke tu nang ji tema. La si amut piala bang ke muhajong da than lo labang ke kaselam pek matsi la ke competition la pen ke commercial film bang pek art film la pen la ili tum la commercial bang pego commercial bang ke pudam lo pute la pu hili ke che ab ji la pu ka che teng in jare tum saudi nan ta se met pet puspa thala sona type si bang tame la bang ke
England thom mamadam piju setami atumu bang ke lada ke strong ho boleh puna labang ardi dulu la sona atumu aja la se komatne tum ke ya pala mardan England re ma kupo ke lang bang di sami lang pe milo bote aken ang sot abang ke dak si doi la si kado go be prabjen benil tum non elong long ni competition long ludun bom long la si laso non make akimi lok situ tek long la si laso apilo pulo tante rat long ke paklang rek po karbeng long rat paklang rek po se kado we ke lang ang situ ni matame choni rilo lapen lang rek ji busi ni ngeti tatu lapen ala dum lang lo pulo tante ini karbia lamar tan ki prek dak do de ho pu habang do lapen ke